Amaizi aga gatwire nigakorwa kumara emyaka ena omu town council ya Kabuyanda omuri Isingiro district. Amaizi aga gombekirwe gavumenti okurabira omu ministry y'amaizi barikukwatanisa n'ekitongore ky'amaizi ekya National Water and Sewage Corporation. Project ege ine components ine source ibiri z'amaizi, boreholes, production wells, zirapampinga buri production well iratamizo mu sample iratamu emitwaro 3 parawa. Mukuru w'entebe ya katano ha Isingiro district Aaron Turahi asimire gavumenti ahawe orutambo oru kandi ashabira abakwasibwa amaizi aga okugakuma kurungi. Hati cyo kubanza cyabyona abantu aba batambura urugendo ruringwa okuza kuronda amaizi kandi hato urugendo rwaza kuba urugendo rugufu amaizi naza gatahira kisasi agatahira hihi ahabo kuba takitambara kuza hari kuronda amaizi. Cya kabiri agamizi gar safe project egi kaji designinga kugira ngo serving design population ni emitwari na magana kandi tudesigningira myaka 20 so abantu emitwari 200 aho muryaza kubashyikiza kunure haza kwa myaka 20 barabazire bahise. Nkwasiwe Zidon nagira nka National Water and Sewage Corporation nibijo kutaho tap Abatuura omuri burucyaro okureba ngo buri muntu wena yatunga amaizi. So government ikata condition yo kugira ngo buri cyaro ashikire omu tamukaso keje amaizi making sure mu public taps ziri kumara okugira ngo ugo muntu atakubasa kwesi ya amaizi ngo muntu ningogo muntu akubana atura ko mutaro naho munzi yarangiroje atine mizi abase kutambura aze hariya atahe hamezi ahakasendeka cyo muno. Abatuura basimire gavumenti ahabo kubejuka bayima y'obwire buringwa bari kubonabona n'amaizi. Abantu bakabuyana tubetine mizi mu byatu twagabona ko mutindu kandi nigaza kumara teganisibwa munonga amaizi rero tukukika abakyara amaizi niko tukakozesa domestically okoze ngoye okunaba okuteka okunabisa abana okozesa emirimo yona. Isingiro nense ari kubakira na munongo mbwire we cyanda gasha kwa Abraham Muganzi.